Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Sophistication meets style. The stylish trendsetter Tata Curve SUV is in town. India's first coupe SUV is now in Shillong. Net Foodish. Ordar mapi, nginwan ramangi hakerdob ying jongpi. Kinde bena hadian bawai lusomna pulih nakawai kesnang kabahap apo South Shillong constituency radu no elaka jong kajing nakajing sabat boarding UMLA katran uba sambor sulai ro ai khusnam karpang yaw ni somna pulih berang syudap ya exam SSLC bat bateng ya kajing pulih haji NV Moplang yaw ni somna pulih bu pulih kelas 11 haji NV Moplang latip karteng ku national B Soton bat uni somla hadian bula pas ya exam SSLC lalit tep karteng banyo khusnam nakati uba sambor sulai habayakan bu uba sambor sulai ulai tu pau somla national B Soton hadian bula pas ya exam SSLC ulawan tep ya application banyo ya kan dikhusnam bat sound ne sansmi haswa bu unca bat ya boarding hakam rasum haji NV uniu khna ula keliru nakakame mai lanu ba san borun ai laptop yanga ya kan dikhusnam bekerpang dakbanta u national B Soton bamkwai dwar blay lasam lu chi sketri ya balawan ban pediang dakakame para jong u bat nakaliang ginong kitam karan laban sport social and cultural organization kapan pau bakakani khusnam pakar panggan penpengannya jingkwa uniu somla Jingai kusam kerpang kalong ya wei ni samla puli udang supas kelas 10 Nathaniel Sotun napo laban aku papila TV hati di benai baladem upas ka kelas 10 puli hapo JNV Moplang te kajing don kajing jia kapung sosi puli kelas 11 nang tu hakapur boleh sum kan kajing sahabat apa ka lat kapur sum abdu no ila kajing im but ikimi berpa lawan submit ka form but hakapur ke ba ngi ya kendu ikimi pa mengilet sulem kayi abdin ngan jongan kajing kia ke ba ladu no bensim te ilayam but ilayah tu yong bau Nathaniel upun wong balano iba sonbor in ai laptop te yong dan ra dai kapor in sa pentip hi te nomor ba iya tu ikimi yong ba ngaku aban sim laptop dengan sa tak sisi hi ngaku aban wan si yang sa te yong to ab dra dai kapor iba sonbor pentip ina ka office pentip hi ten reposi hadi tangkom ba hadin sa sauski ba lawan submit ya form kajian atau kajing jia. Teman-teman si gini labu ke condolence kajing skabzar, simil kum kadak kajing kan mau ikut mau berobiu, but nilai airu ya laptop nomor berapa mau kalau kenal gua ke bensim songjat haju gunung sanut yang kajing keren dulu ya kimi bangan di sim ya laptop tentang si ina ai kan laptop bagi duit price kum kadak kajing kan mau ya ke bensim ke bala dua jong Nathaniel Sotun.